bula natango aproslan garse ngor kraki do televe ono barong na radio Fijiwan nandomo ibiti. Radio Fijiwan nandomo ibiti. Ni sambulo binaka. Se koe ongo na pakaleleka ni nonda itukutu koe na mbungi ende indai. E pakasalata kina nonda ilulu ni mata ni tu boreng gemba ni marama e na buku ni tu e sa koto e na bebal ni mbula mai na moira ni nonda banua ke pakaya na manipandita kiendo na kisi ni mate ongo na COVID-19 e na nona besi utiko na bebo nua pakarutaki pakatoka na isolation centers e lautoka mba ke na kena e na bal ni mbula e nandi ni kua tukuna mani marama ni tau na be tu e so e pakarutaki mai na be timi e na tambana ni mbula tukuna minista ni mbula bunu e frame ngene mbete ni marauta ka pole bunu iba tanga ngende ni ba ba rau e toru ba kana tambana ni mbula e na bu ni matongo na coronavirus ersa dabu kala wana be imbange na nonda banua ene kana mbiwe so ni tubutuba merau ni ka ku ni balenga ikina na nonda be ingarabi na pita ene kana pita kabitiko na COVID-19 Warita ko Rakesh Ram na chemen ni songo-songo ni bangi nonda bunua ni sobeir na leuni bunua ersa tegi butor baka na tubu bongo bukan bimbien na ken bayadori na sosomi e ka ram ni resaba na mata na bimbange ena ken sangai me tomani tunga na bengarabi dinanga ni sa tegi bubakila na rebu ni COVID-19 ena mbula boy labo ni bunga na bimata ni tu ena besi burubura ena kena sota bisarti ko bole unan renre mai beira na tauke ni besi to mai balangi ena bugu ni boli uma ena bugu ni mate ngona COVID-19 era be bukan ditaki na besi to ena bonua be kenta na leuni bonua ni na sanga ni ado na be kaungo ebiti e be bukan ditaki na besi to ni tiko na yaya ni sitoa karoni ngarabi kenta na leuni bonua ebiti bunga na besi to era barita talenga ni sanga ni se balengai na ba mai ni be yaya ni sitoa mai na be mata ni tu e bono tani me ado tiko mai na ngauna ngo kinangito erto sa roti na nonda mata timilo abitu merto pagalele taka na nonda to bitartara keira na leuni bonua e na nona positivo kina FBC News tuko na minista ni mbula bunua ifremi wangene mbete ni ongo e salam rotinga na non ro mai paganditaki e ruo na leoni timilo abitu ni Australia e na bugu ni mate ongo na coronavirus ni otina sotsota ni Vancouver Sevens ia me adopti ko mai na ngongo siang ni ndo birato na dorbo e sembo baritaka e ndo ni kila ni mate ongo tuko na bunlewani matambosi ni rugby unioni John O'Connor nerto daga sarti ko ba boleka ke na ministry ni mbula e na tikino ngo mai da bekir na bagaleleka ni nonda itukutuku na kene kuri e rano na seman seni na radio Fijiwan kene mbula FM ni bagading binaka Ndo toka beo na be sere so na mbula FM na bodu na sere eso Bula FM number 2 en seri